Cerita malih Inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangken nglantur titiang nyari doyang kuwentenan wadeging para wadwanida kadilingih ida Sang Ramadewa cari doyang. Rikalaning wadeging para wadwanida pemekas para patih idane taler para baudana manteri maka sami rikalaning punika pesemongan rasa kegiat kadi maka sami kagiat sami dados maka sami para panyak idane ketekaning para baudana manteri maka sami rasa-rasa kegiat rikalaning punika napi te maka awinan kadiasa punika duaning kewentenane sane dahating nenten siduk kemanahen rikalaning punika sang napi te maka awinan kadi rasa ngedap-dap panyake maka sami duaning rasa-rasa panyake tan sida pacang memanah duaning sane gumanti keiring sane pinaka maka Prabu punika maka sampun ical kawentenane rikala punika mabri
duaning kadilingih ide Sang Ramadewa sampun nenten-wenten ring ajeng nah rikala punika raris wateking para panyake pebriuk raris memanah mangda sida nyusup alase gumanting ruruh kadi separi lampah idene Wedu sangkaning manah dahating bakti ring linggih ide Sang Ramadewa punika tema kawinan wateking para panyak idene rasa-rasa nenten sida pacang memanah punika tema kawinan menek pangkung duun curangan tos kuentenan panyake Sang Ramadewa ingyan maka sami punika diling manah para panyake sami mangda sida punika ilingih ide Sang Ramadewa punika kekeniang Hante ingih sangkaning antuk manah sanedahating bakti wateking para panyake yata wateking para wadone sami punika rasa-rasa baktine kelangkung mangda sida punika nabi sane kaptiang kekeniang Sumuyu beraris watak para panyake maka sami dados asiki kadi parimanah ipune mangda sida punika nyusup alase sanedahating seripit punika Adi astun sampun dekatolok tah punika
kewenten alase dak kading madur gama kemawon asiki para panyak idene nenten wenten ajere mangna sami boleh ngadurang bakti ringlingih ida Sang Ramadewa mangna nesida Sang Ramadewa kekeniang Sang Rama Tanaka Diastun kadiasa punika utsahane para panyake sami ketekaning para wadwanidene kemawon nenten punika kekenian kadilingih ida Sang Ramadewa irika ring tengah ing alas Muastu duaning utsahane punika nenten sida punika kekeniang kadilingih ida Sang Ramadewa medhu raris wadheking para panyake punika medulah rarisipun budal Inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangken ngelantur didiyang nyari deyang risampune kadiasa punika utsahane wadheking para panyake maka sami nimangken pajang adurang didiyang selanturnyane terus duaning punika maka sami punika nenten sida pajang ngaturang ayah ngaturang bakti gumanti ngruruh lingih ida Sang Ramadewa duaning sampun kadiasa punika raris punika tangkil para panyake pemekas iri kering puri Ayodhya